harga diri wong lanang. Nembe bali kian sirah jaluk pegatan. Kang Bekal yang punya lagu. Mamai Adis mantan majikan bareng Nok April sing bapuk matur kesuwun. Larangan nening ati gaya wis digawa rapi balik maksa jalur pegang. Mamai Adis suara nyawer langkah sebabe apa sih lantarane maksa laki kon metu tanake di duwe perasaan nyakiti terang-terangan tiba sabar kon nunggu jalur pegangan. Mama Gesha, 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 Mama Gesha. Mama kasih makan apa? Mama Eni, iya Mama Eni, Mama Eni, Mama Eni, Mama Eni, Mama Eni. Janji suci yang tegang bareng Nok April Moe Sangsa kaya hilang mimi uut paling sayang mimi uut nembe balik mimi uut biang sirah mimi uut jaluk pegatan mimi uut mimi uut mimi uut langkah sebabe apa sih lantarane maksa laki kon metu tanake di duwe perasaan nyakiti terang-terangan tiba sabar kon nunggu jalur pegangan. Kang Bekal sing do lagu Mama Eni, Mama Eni, Mama Eni, obat Mama Eni, Mama Eni, Mama Eni, Mama Eni, Mama Eni, Mama Eni, Mama Gio. Bunda Aris yang punya katar, ganti mana gini? Bunda Aris yang punya katar, Bunda Aris yang punya katar, yang punya katar. Janji suci yang tegang sumpah setia kian sirah tegang larang. Bunda Aris yang punya katar bareng Mama Eni, Mama Adis, Nok April sing bapuk kaya hilang harga diri wong lanang nembe bali kian sirah jaluk pegatan. Larangan nening ati gaya wis
rapi balik maksa jalur pegangan. Makasih yang kita bakal yang punya lagu bareng Mame Adis mantan majikan. Ada melawangan langkah sebabnya apa sih lantarane maksa laki kon metu talake di duwe perasaan nyakiti